kusiy kunan kichari Diospaq qillqasqanta. Chayrayku noqanchik ñawirispa kasun kay libro de Proverbios capítulo 23 versículo 2pi maypi niwanchik. Kunkaykiman churay kuchilluta ashka mikhuyta munaspa. Kay proverbios niyta munawanchik mesaman tiyaqtiyki qam piensanayki tiyan sichus chay mikhuna alimentanqa cuerpoykita manachus. Si mana alimentota qonqachayqa cuerpoykiman, entonces mana nina tiyan chay mikhuyman. Aska runas mikhusanku kunan tiempo askata qonqanankupaq yakiyninkuta. Wakinkunataq mana mikhuy munankuchu alcohol drogas rayku. Dios sapuqninchikta riqsiwanchik munasqa khuyamasi. Pay munan willananchikta llakiyninchikta chantapis kusikuyninchikta. Kay apóstol Pablo hina noqanchispis kunan nina tiyan. Cristo kallpachawasqanwan tukuy imata ruway atisaq nispa. Bendiciones.